Kebeli pibaro syakatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Imat bakong san minta ke sengi kilong. In Binskem ke General Meeting ye kinong elam berthamai ke KJDSTA hau naiwing shitarik. Say ke Ringiu Transport Society da ke ambulance banyirap iki bapang. Bat da ke jing benut lekut no ke Seng Samla Catholic Interzone Tournament. Bat mintangin pa syaki kubor bakang benya. Kaseng Kinohikai School Khasi Jaintia Deficit School Teachers Association KJDSTA ha kejingelam President Bat Sekretari Beshipor ba LPDS Lingdo Marshallong bat uba Boswell Pala kila pelong ya kejingelang jong kinongkit kam bethamai jong kaseng ya kiba Insepins Camp da ke General Meeting ha ke shitarik unai wing mentau snem. Hadin belepins camp da ke General Meeting ya kini kinongkit kam bethamai Kinsala bantre kampura na kebenta keseng hakini kisnem banwan. Ubabu kular kong jirem unong aibut jong ke KJDSTA ulayat ho kidukot jong kani keseng nerilum khasi jantia kila shim menta da ke jingshong shit banjit ikinongkit kam bethamai ki ban sepinskem bat penkop bor da ke General Meeting ha ke shitarik unai wing bekinla ban sedang tre ye ki kam balatenrong haterpeng jongki. Kidukot jong kani keseng kipenpau ke jingskem bat jingshania hagi ksangti jong kani ke kinhon nongelam bethamai. Ki kemi lentiru begini kinongelam kintur syaprang bantrei na kebenta ke jingbit jingbiang jong kinoikai deficit bat ki kena skul hakeleng ki jaka. Bangin sesya confirm hakatika sengi kembang ilabu la ong mene dei hangta ke ngi sesya mikirai di isu kiba ngidei banle nam ta ke jingba jongi kinohikai lane what we call a teaching community mo hang tu ka singin sa sim nakarai kat adu mentang empat la pan ong kan bang jadi bekani em lamar ngi kelin bar ngi iba mensuana kalian jong ka kendun jong pi kilami bun di isu ba kilara apo ke jingelam jong i sa te pin budin de empat ikini ki isu ba. Oh certainly that is 100%. We will follow up, we will take up this matter. It doesn't matter in any case, but we will follow up this issue that may affect us. Representative, zonal representative, unit representative. Kadang kabang ikut ka executive committee, jong ka Khasi Jaintia Deficit School KJDSTA. Pila ban batai khendat ha bede ke jing mi kirai ke ba PPCM. Pi haka khadwai tarik jong Oktober arhajar arfusan ngila penlong ya ke general meeting ha kaba hakatu kasngi nakaliang kinokit kam kiba mensua de kim la shu ban teng namar kat de ban continue lane ban teng di namar kata kadau ba hakatu kasngi ngijit no ya ki interim body kata arngut khantam lajit dau pajbahi katu yo president bersekretari hakaba mangai LPDus Lingdo Marshallong bagi Sir Boswell Pala kumi sekretari manga kumi president jong ka interim body but nakatu kajing ai bor jong katu ka sengi mentangi penlong ya kani ka meeting ban yo ban yajit ya kita kinongkit kam pura jong ka seng kata kadai ka Khasi Jaintia Deficit School. Penskem kita kinong kit kam bathamai lapin penlong da ke general meeting ni hakano ka dur pin ne. Hoj kata kumbaju long kani ka association jongi hadin bangila jit ya kinong kit kam lengba ka electoral college ka bagi ong berkata kadai menta idon kam saya ko confirmation na ki means ki para dekat jongi baro kata kadai ka general meeting badi akani ka general meeting ila sim hakarai mene bakata kan long hakashitarik benai November arhajar arpusan. Hai pin penlong ya kini ka. Kadadu menta ya kajaka ngimpat la manong yet to be notified and we will let you know in the course of time. Only detail. Kila konbin kila penlong ini ki interim presiden dan sekretari. Ya baru ki presiden sekretari yang disun different sun yang ga KJDSTA. Baru apa Khasi Jaintia. Thì ndai tangi sekretari presiden yang sun ndai hadu unit kila awan
Bat kani kalong kumalaom di interim presiden kalong ba nginyo yaki full-fledged office bearer. Ti katum ka hukum katum konstitusi ini kalong ba idai ban konstitu ya ka electoral college. Ti mentah kesni ke jing lum yang ini kalong idai tangga executive committee kalong kom electoral college. Marka electoral college kada kebetulan board. Ban wat ban propose di nong dikam. Ti mentah kesni kira propose nga bangan nong protem chairman ti ngana penya je kata aku protem chairman. Bat ngala true yang ini ka proposal di idea mendega decision manga ndai hadi pajba baru away. But ini gi bawan hang ni dak away gi jingmut kalong consensus ni khamlong di Biden not by voting also. Ndai consensus kila ji tumai ini baru di office bearer. Ki kidon hang ni tambah rada kuang yang saai. But ini kilong tang di proposal dewan bat ha yo yong gil dai ginong kitkam nrei igine gi proposal menta kasni jong electoral college ni syaira sia kata ka jinna meeting kaban approve kaban confirm kaban consent ya gine ginong kitkam once the jinna meeting approve ila klalong di full fledged office bearer kin sa function kin sa trekam mo tete na du pelapun skan ka office bearer ila long di new body jong ka association ngasai ila sia kata ti ibai isu ibun maha rafi ang isu di babun tangba nginum disclose nta iba kata sudah kantam yigi deficit hilai ti nrei ngin yikren ha den yong kasitering bala long full fledged office bearer yong gumnu hilong ad hoc via grand staff nta kamde nta after the confirmation of general meeting we will function as the KGTSTA as the body of the new KGTSTA and so many immediate issue we will taken up with the government concerning the deficit teachers. Saya kata. Ke Transport Society ETS ha kejingelam jong samla pinskemlang Yuria bat unongelam ke jet 24/7 kila say yakaway ke kali kit nongpang leni ke ambulance ban yarap ikilong ying ki beduk barangli ha kapor baban kejingpang jing shitam. Ya kejinglut na kebentai kini ke ambulance leten rong lang dagi dekot jong ke ETS ki samlanya skuti elektrik kejingerap no ba Adelbert Nongrum MLA ke North Chelong bat no ba Danzil Chen MDC. Ya kini ke ambulance lepelat pat ba do ba Adelbert Nongrum bat ba Danzil Chen ha ke arpusan terik Risau ha ke jingedon lang uba S Pariat chairman ke Jayau Dorbar Pelun bat kiwe ki belasyak kot ngobha. Ha ke jingkren ha kini ke sengi pelat pat ba ikini ke ambulance. Ulo ong ki tiar bala pelat pat ba menta ke sengi ki ai ke jing syakri babhai ki briu. Kat nutam mengi ki briu ngidon kam ban ai ke jing syakri syaki para briu kamtam ha kapor baban ke jing pang jing jia. Man la ubriu lepen kup bor ban syakri ya lagi para briu ulo ong. Uba Adelbert ulo kro bat kentui ke samla ban eno ke perta lamwir hari lejong le kat bamon. Penban ban keang de kesur ke bejam yeng jot samla halaki jong ki kejat. Ula penkut ika jingkren de ki kentin kersiu thia sedang no banlong kinong aikam amdei syu kinong wat kam kumbalong ke jet 24/7 kablale dah ke kam. Kata ka lifeline mo lesi ka banora ya ka jing sumar lagi teliwing lagi man kiyeng nang ni sedien lemba ka ringdon jo ka ambulance ti ngiban kan maru ba habai dei ba kot khia ani ta ka healthcare every second counts mo khtin phareng yong mut ka jing slam ka difference jo ka por kala mo yolom cha jing sosi nengela ban save ya ka jing em ti kata de wi ba lesi ngiri banya kadi kawi na kita ki yu ba bat kaniru bat kawiru kalong ba kani ka ambulance mo kalong ka kaki burun kam ham ta ba gidi ban increase isu ara gila ba lesi hagawai gisi lesi ngila poi kabor kadi ka priority jungi
ba ya education but ke healthcare hi kadi ki number one priority ni ese banwara ya ke free and affordable iki dawai kamtam iki beduk besuk kata ri benar kam ya ban pen klan iki PHC iki CHC ru kata ro gawi ka maso ba ka benar kam ya ban kumong menye ban increase ya ki ambulance dei tang hani asor ru ya si asor mo gila ya bon kita facilities hari kum semang kendong ngasong idan kam ya ba nginang penbun ya ki ambulance khang ba ya si gila menyelam ya manra ya kajing sumar kham jan ya gini kham sem jin jan ti si kanum bunya tan ti akwa ai kublai sesisin ya kani society Kajingede apreng ka Jiao Airmail Transport Society bag ka Jets 24/7 bag giwe yo let's say pim tip giwe bro te abide bakade ngayeng kumu president jong ka Jiao Airmail Transport Society ban pinshai habide bakane nashkwa ban pim tip pi ba ningkong ning shop yasdang ya ka Jiao Airmail Transport Society kum shibanta ban yarap ya ki kon sama ki bomdan kam dan jam but ba in organize ya lejong hakawi ka benta hakabangin ya nginyawa ya ki la kilinti kumno bangin yo kakam kamay kakaji ti habede ba kajingede ba ka Jets 24/7 nakwa man pinshay pi ba ka Jets 24/7 kade hero kaba mi naka Jiao Airmail Transport Society tang ba kibriyo ba pinya ya kani ka ya ka Jets 24/7 ya long ya pe ki don naka jong ka group haka society te khamwara isu confusion namar ba ngade president wala ka ju kaporo ngade managing director jong ka Jets 24/7 kawanra confusion te haba ya de bakataru amun suka magketem ifi ba apo jong ka Jiao Airmail Transport Society kadon ka Jets 24/7 kadon ka TS of Tribe R&R Homestay Jets Food Corner but we ki project bangi ladon haka benta bangin shim bangin implement kidon ki ideation bat unta terter te ngayeng mentang ne ban pensutu hakabede bakani nomor bon ba pa jongga beri new trap wat sagaro hel sehru dong ikurmar hakabede ba ka Jiao Airmail Transport Society ba ka Jets 24/7 kata boro ikili ke mentang atrai kila esai ba ka Jets ka Jiao Airmail Transport Society so to say kalong ka parents company kiwe gini kilong ki branch te atrai kila ikili hakabede bakani bat mentaka siru kalong ka kaja rengkat ba ningkau ning shop jing sisang ngi khamot ban pelat ya ki electric scooters kajing tmui ngi mot ban pelat saya ka ambulance te ha kata kajing pelat ya ka ambulance su ka poino ahi kali ka scooter su in ha ka preng jong kali kajing punya jungi te ngiru ha kajing long kirki ai tingi yakran bat i amelia jungi badan buram ba Adelbon nongrom ba ngayon tu iba diskuta su kila poi kinsan ngaru ampai perkan te mai iru i ajing mod hi ang ba bali bimde lang kaju kapor kanang ba kan sting kam bangin penya atli ki program kan jinja plus bangin ngadan ki kam jam dimbon tantang i program ru kan sakta ajur ini Ke Inter-Zone Sports Tournament berlepelong de Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM kelapoi syagakenta ke bekut da ke jingile kai football final hapedeng ke Zone 5
ki bakentup ya ka Latkor, Madandating, Maukenrow, Mauringkeneng, bat ka Jongsha Parish, bat ka Zone 6, ki bakentup ya ka Siang, Den, Nongpo, Bernihat, Kadhor, bat ka Ternga Parish. Hakani ka football final ka Zone 5 ka Kerthiaw ya ka Zone 6 da Shiko Lanot. Kat bah ka kun basketball final na kaliang ki Kentay, ka Zone 1 ki bakentup ya ka Pintorum Kra, Mau Prem, Mau Khar, Mau Yong, Mau Tawar, bat ka Maulai Parish, kala Job Persha ya ka Zone 4, ki bakentup ya ka Dangar, Mau Senram, Dingye, Marbisu, Sau Simper, bat ka Walang Parish. Ha ka basketball final na kabenta ki Shinrang, ka Zone 2 ki bakentup ya ka Laim Kra, Nong Thamai, Mau Nyangla, Upper Shillong, bat ka Laban Parish, kala Pindem Ton ya ka Zone 1, kata ka Pintorum Kra, Mau Prem, Mau Khar, Mau Yong, Mau Tawar, bat ka Maulai Parish. Uba John Anthony Lingdo, ulolong ukongsan bansa mi kitropi hakinong job bat kibawan baar. Ha ka jingkren lingkot hakini kesngi. Uba John Anthony ulayro ikinong penyat ke SACYM kibala sandur degi sports tournament bante song ha ka jingya ke jing sngo shipara bat jingerap markeliang ha pedeng kisamla jong ke jalan yamba Shillong Archdiocese barok kawe. Reverend Padar Jemiris Shilla, Diocesan Youth Director SACYM, ulaay ke jing duai sngongu ban penkut yakini ke tournament. Yang ini kuat lebih kesamlan nak kembali ke kor pelalainya, mo tak kaitin. Dikubri sebut AFP jauh kenika SACYM jika pelong ya kenika tournament ya kiba nadu presiden sekretari bak kinungkit kamparo. Dikubri sebut nak kemen berapa yang ni pada bagi jemi pada jemret. Di DYB mo ada orang yang DYB kemudian dan susun youth director dengan kemen sosial bagi pada kita nampak ini pada nama youth director de mapi pamusim upaya lam yang sama jadi utama falak katsan senen mo nya kemen nampak firu pada ni kapon de sama di bat hamtam de fi paro kinungket kam na ki zone bofe bat ado ki Paris legal Semua begini, bisnya begini sama Eden, ku presiden begini, bagi baru ki dekat jauh isi begini, kunjulu yang berani pangro, so sports secretary, bagi baru ki sama begini, I play adik di bidang ini, ya kejenggan begini, banyak sumberang ya sama begini. Boleh sibuk sama lagi yang hisap bagi pengi penpang, but I bagi ni hisap kejongki, yang bagi pendang dorong yang boleh dan penpang berbor hati jaga tiba kir berkidan, but dak dari jingkunan berkrau, kabai I dari jinglakai, kabai dan dorong. Bat dak ini ki kubor ngilapoi syakabakut tak haduk pengindai syam biang kublai shibon.